Bengkong aingu ibu lay ba upenla ini kat ni banidon napo jung dengan badan dari kejing ke jong belai bangila banidon bat piru ke kapor ai kublai ru ya ka BPP ya ka parti BPP bekil ai yang ni yang ya ka burom ka sni tu belai unang kerkuru ya ka parti ke jong pi banang ni sakmat penangla ru Bantrai Sedhan, Ban Syakri, Yau Pajba, Pat Kunjuk Ru Kajun Kublai Namta Kamaulai Konstituensi. Menagani yang ningkong ayok banjang rensan di Khotshwa ki Maulai Konstituensi ini. Hadian kata pembuat kiwai Pat ki Konstituensi bangan ayok ban yang rensan. Kajun Kublai pi baro ki konstituensi ki ba ye yang kajun ruai ngam sumpui perkat. Bahkan pur stat hadu kan ikan ni umdai tang po ri jangi ri shadu bar sabar jong ri jangi ru kapur kan ikan ruai lalu ki kelung kena kilong kemi ki ikan ruai na ai kublai pi baro ki bekersan ikan ruai tu blai un kerkui pi baro blai shibut tang nak syar lang mo ready tong deng tong na đằng chọc nha thấy xiên con đành con na thăm trăm ba đành ba na mày na pa na ok có mê sim ya upra kawang betum Kajing sensyar babet jiwa Gengkut au senrom Berkat Tuhan samlah Gencit yunong nikmat Kajing kermian Shano mentah Kijing sabin genran Wailang Kong deng kong naha upra Badeng banaha upra Meina panaha upra Lamangin raha upra Maisha neha upra Lona rohai ha upra Ginsang mahi ha upra Bin kari ha upra Benyak laka kenrai Kinong yalam Yala kari La di ban pentemai Bang syu bakla mentah Kajat penrau raya Wai isi sei Unlek ngau ha Yite hap yak syaka Kong deng kong na ha upra Badeng ba na ha upra May na pa na ha upra Lamang na ha upra Maisha ne ha upra Rona rope ha upra Instan mai ha upra Bin kari ha upra
slot kacing sarong yadi Iba arden rentin untur iu klawat kari Upra oha upra kacak benrokan dem benrat tingkong ya kapam sap Oda upra yin shem Deng deng tong na ha